Inggih sinambi nyantos niki mangda wenten bergabung dumun sanelianan. Dereng wenten sane bergabung. Inggih sampun wenten sane bergabung niki Om Swastiastu. Nggih gempol nomor 1. Suksema sampun gabung ring live maca cerpen sorene puniki. Jelas nggih? Suara tiang jelas? Gempol? Nggih. Sedereng titiang lantur, lugrayang titiang dumun ngaturang pangastung kare, panganjali umat. Om Swastiastu. Taler titiang matur suksema majeng ring beli putus supartike saking suara saking Bali. Sampun ngicanin titiang galah nyarengin maca cerpen saking jero soang-soang. Dumadak je napi wastane wabah COVID-19 puniki gelis-gelis melaib enten nggih mangdetan wenten malih sane sungkan mangde sami kena rahayu rahajeng. Isuk semua sane sampun bergabung. Sorene puniki niki menghilangkan grogi dumun kede duaning suwe sampun ten wajian cerpen. Isuk semua sane sampun bergabung. Sorene puniki titiang jagi ngewacen silih tunggil cerpen niki sane memurde metegul tanpa tali enten. Cerpen puniki kekawian Bapak I Gusti Ketut Wace Warsane niki silih tunggil cerpen sane sampun lama nggih niki keterbitang oleh Balai Penelitian Bahasa Singaraja Duk Warse Siu 977 genten. Nyiduaning sampun akeh niki sane bergabung. Hei, apa kabar? Nggih becik go ngari. Kawitin titiang manten cerpen puniki metegul tanpa tali. Des lemahe loh mani sampun bangun nabda bang ajeng-ajengan sane pacang adol ipun ring warung ipuni. Piana muah matuannya nih loh muani taler sareng repot ngupin. Maka sami ulet mekarya niki. Santukan pukul 5 semeng sampun akeh anak sani rawuh metumbasan. Genah warung ipuni becik ring penepi kaler Kota Denpasar, ring pinggir margine Agang. Niki yening kebayang-bayang warung loh mani puniki minap-minabang titiang sekadi warung-warung model zaman sekadi mangkin kenten nggih ngadep napi wastane mojito kenten akeh anak-anak sani rawuh metumbasan kenten. Punika awinan warung ipuni tatep penuh antuk anak metumbasan. Langganan ipuni akeh pisan. Dagang-dagang, supir-supir, pegawe-pegawe, muah murid-murid sami merarian metumbasan irike. Niki minap mahasiswa titiang sampun akeh taler sane bergabung. Sane seneng metumbasan ring warung loh mani ngiring dumun bergabung kenten. Sayuakti warung ipuni sampun kasuk pisan. Genah ipuni becik tes keungkulin bahan punyan tangi. Ajeng-ajengane sampun kasup indik jan muah bersihnya nih. Duaning loh mani pinter pisan ngeracikang ajeng-ajengan kawantu oleh matuannya nih loh. Pukul 5 semeng sami sampun medab-daban. Warungnya nih sampun kebuka. Magedaban anaki rawuh metumbasan kadi semute nyerung gendis. Loh, danyan kesusu, ingetang mebantan jotan malu loh. Pajar matuannya nih loh.
Inggih meme, ni nak subuh tanding tiang, mesaur aris niluh mani. Tu, putu, kemo malu atorang Banten Jotani ning. Subuh keto, dab-dabang ragan cendengi masuk. Ingetang ajeng malu. Pajar niluh mani ring piana ipuni. Inggih me, warung punike sampun rame antuk anak metumbasan. Kemengan asane niluh mani ngayahin. Aget pisan matuan ipuni status sadia ngopin. Dados ipun anake sani metumbasan nenten lami nyantosan. Sami pada seneng santukan servis ipuni becik pisan. Cepet turing rapi. Nih niki kolaborasi antara mertua dan menantu. Niki dados cerminan majeng ring make sami ibu-ibu. Mangda becik-becik sarang matua punika taler, ibu matua mangda becik-becik sarang manten nyane kenten nggih. Me. Ide PC me bekelang tiang masuk. Rauh piana ipun ning gideh pipis. Ning ditu jemak ning ditu dikotakin tuh. Piana ipuni mewaste putus sastra. Mangkin sampun kelas 3 ring sekolah dasar. Timpal ipuni muah pisagan-pisagan nyani nyulukang ipun anak ubuh. Dening bapan ipuni sampun padem nggih niki dening anak sane sampun katilarin reraman nyani nika kewastain anak ubuh. Mati lesan pisan ipun ring dewek nyani lacur. Makejang anak kapiolasang. Santukan ipun kesengguh pratnyan ring sekolah. Duwek pisan ipun mesawitre. Alep tetingkahan ipuni. Turing duwek pesan ngalapi tresnan anak. Semengan ipun luas mas sekolah. Nyanjan nguopin pekak nyani ring ume. Dikengkeni ring warung mantu memen nyani madolan. Yang dipradeni tan wenten karya, ring Bale Banjari ipun ajak timpal-timpal ipuni main pingpong. Nah niki pirengang trune-trunengi terutama mahasiswa titiang sane sampun bergabung, elingang rajin-rajin ngewantu rerame nggih. Sampunang mecil HP manten, sampunan main game online manten, elingang pitresnan majeng ring mimi bape taler siresane patut kebantu kenten. Titiang nafas dumun sinambi menyapa nggih Panjoti niki belen titiange sampun bergabung. Niloh mani setata repot ring warung. Matuan nyani sane muani mekarya ke sawah. Saniluh ngopin ipun ring warung. Dikengkeni yen karyane kidikan ring umah ipun mebersih-bersih. Muah ngelebengang maman celeng. Niloh mani nenten manin ngoyong. Dinuju warung ipune suwung. Wenten dogen karya sani ambil ipun. Luwir nyani ngulah tipat, meja jahitan, ngerende muah sani tiosan. Cutet nih nak seneng pisan ipun ngambil karya. Niki cerminan wanita-wanita Bali kenten nggih. Wanita-wanita Bali terutama ibu-ibu niki sane napi wasane titiang salut majang ring ibu-ibu sane lianan ngerereh jinah taler ngambil pekaryan ring jero suang-suang ngayahin piana ngayahin kurenan ngayahin matua ngambil kegayan sane tiosan niki titiang salut dan acongi 2 jempol untuk ibu-ibu sama. Pukul sio wengi warung ipune wau ketutup. Bos punika langsung ipun nuju ke kamar jagi sirep. Mekelu biasane wau ipun mersidayang sirep aris. Napi kemawinan santukan eling ipun ring sikian nyani lacur. Ketinggalin mati antuk somah ipun sampun pitung tiban. Duk punika ipun sareng pianak nyani putus sastra sane wau meyuse 3 tiban.
taler ketututin antuk matuan nyani luh muani, muah pisagan-pisagan ipuni samian nganter somah ipuni imade antare. Mereka ke pelabuhan Padang Bay. Saking irike ipun jagi melayar ke Lombok. Ngungsi genah ipuni ngelanjutang pepelajahan ring Akademi Pemerintahan Dalam Negeri ring Kota Mataram. Ipun sarang timpal-timpal nyani malih tetiga ring kantor gubernuran, boleh tugas belajar saking pemerintah Provinsi Bali. Niki flashback demun ceritanya nih, nggih nganenin indek somah nyani luh mani, sane sampun ninggalin luh mani. Kecerita madi antare sampun wenten ring tengah kapali ageng. Sakekidek kapali punika ninggalin pesisi melayar ring segarane agung. Inggih punika ring Selat Lombok. Maka sami penumpangi ngulap-ngulapin saking dhuwur kapali. Kewales oleh sang sane nganter saking pesisi. Sesampune kapali ical saking pengaksian, irike raris sang nganter metulak budal. Sapunika taler luh mani. Sakeluarga sareng pisagan-pisagan ipuni. Lacure nenten sida ban ngelidang. Menawi padewasane mule kaon. Rauh ring tengah sawangi. Kapali kegebuk antuk ombak angin ribut. Kegulung-gulung antuk ombak ageng sani metulu-tulu. Sang nahkode sampun ngutsahang sareng anak buahnya nih mangdeni sida selamat. Taler sampun ngirim berita bantuan. Nunas pitulung, nanging lacur, tanpa puara yuwakti perjuangan ipuni. Kapali goyang kememai, kepantigang antuk ombak sane lintang madurgamu. Pemuput nih, kapali remuk. Penumpang-penumpangi muah anak buah ipuni, sami nenten wenten sane selamat. Maka sami padem. Akehan sawan penumpangi, muah anak buah kapali nenten kepanggih. Punika taler, sawan nyani, imade antar. Sabilang eling, ring padem somah ipuni. Ten mari niluh mani, ngembeng-ngembengang yeh panon. Sedih ipun ten jegigis. Santukan tresnan ipune makekalih. Kedasarang antuk kayun sani suci. Niki cinta sama cinta ngenten nggih. Sawetara etaun lamin nyani. Niluh mani sekeluarga kesaputang antuk sungkawe. Loh mani sebet. Putus sastra sebet kelangan bape. Meme bapen nyani sepetan sinipi, santukan pianak sane cagerang ipun, padem nada. Semalih nyani, sawan nyani nenten kepanggih. Sesampune ngigisang sebet ipuni, irike raris luh mani mekayunan melajah medagang. Raris ipun matur ring matuan ipuni luh muani. Meme bape, tiang mekita melajah medagang muka warung. Apang sida anake buka tiang, ngengsapang sebete sakebedik me. Mesaut raris matuan nyani. Yen kitu, bape setuju pesan teken kenah ceningi. Tui saja buka raos ceningi. Apang sing cening berat nyakit ati. Mangenang anak-ane tu sing enu. Entu ada pianak ceningi iputu. Jalan jani yasein apang sida je ieu dadi jelema melah. Melajah suba cening medagang. Nanging kangguang pada mebedik malu. Gabahi entu adep anggo pokok. Sapunika tutur matuan ipuni muani. Bape,
Yen buat anggon pokok tiang nu ngelah bekel abedi. Wireh sabilang ebulan tiang boleh uang pensiunan beli madeni di kantor. Matuan ipun niluh nimbal mesaur. Cening, meme muah bapan lohe nak subetua. Kengken je kenah lohe meme tinut. Nyenawang, dumada ada suecan widi. Idupe buka sesonggane luh. Cara roda pedatine, aget lacure mula metimpal luh. Dumada je cening ngelah nasibe melah. Kaget ulian medagang nyen iluh meresidang ngenepang isin paon. Muah nyekolahang pianak. Meme ajak bapel luh. Mula metempahang awak teken iluh. Kadi wenten suecan widini. Uli sesukat ipun medagang, meting-tingang sayu wakti nasib ipun sekeluarga. Merisidayang ipun miarep pianak ipuni, ngisinin isin paon sewai-wai. Nyekolahang pianak, turing mereside taler mangun umah. Antuk hasil medagang kemanten. Nah niki ibu-ibu sani makin berjuang melawan COVID-19, sani madolan saking jero suang-suang, tetap semangat, sampunan lelah niki berjuang, pasti mersedaya ngemolehang hasil kenten. Lanturang titiang malih. Ageng yase, ageng taler gegodan ipuni. Pisagan-pisagan ipuni sani mula medasar bahan gedeg. Ngawe orte sani boyo-boyo, sani tenyandang piragi. Akehan sani medasar antuk manah iri. Kememai nyelekang niloh mani. Sing saja uli bedagang dogen iya nyidangai rumah gede muntu. Mungkin ke baten anak ngadap nasi. Cang nak taen masih ngalamin dadi dagang. Kaling ke bati angon ngai rumah. Angon bian paon gitu sebekuangan. Yen sing mula ya ngadap ke jegegang. Ngadap ke mikane manis. Sing jo nyidang pe ya buka gitu. Yen sing teh saja. Neh godot kuping icangi. Sapunika gegonjakan anak luh-luh nuju ipun mekumpul ngalih kutu. Sani benahan manah ipuni mesaur ban-ban. Lagu teh layah nak sing metulang. Ngeraos nak ulah pesu munyi. Ngebut cara motor itu sing dadi ban ngerim. Selidik anake malu mbok setondene ngomong. Da medasar bani riati. Apen ja bedek. Apa buin ya liu man bati. Mula nak iya ngelah nasibe. Da jadi menyelek-nyelek kang timpal. Yang subaya aket nak iragane lacuran pasti man dogen kripisan. Yang sampun ikitu, irika biasane luh-luhe ngomong saling tembung. Saling pegedenin, cara cicingi, ngarang tulang tanpa isi. Biasane wenten dogen sani nekedang ring ipun niluh mani. Nanging ke, ipun nenten nanin ngerengwang wireh ipun state eling ring sikian ipune lacur. Muda kelienan musuh. Cutet nih, ipun medagang antuk manah sani jujur. Punapi jana ane ngerausang. Yen sampun kenyal, pasti usan. Dening sampun terang pisan, ipun medagang jagi ngeyasain pianak nyani, ipu tu sastre, sani angin ipun penegulan manah. Ketiang nafas temen kedek duaning niki cerpennya agak panjang Santukan kariwi muda, wow medrebe pianak asiki, sedang nadenge gunan ipune. Akeh pisan anak muani-muani mebudiring ipun. Niki akeh anak-anak lanang sani naksir sareng niluh mani kenten. Napi malih anak tua, truna-truna ni budoh paling kasmaran.
Ring kumpulan pemuda-pemudani ipun kejulukang janda kembang. Janda semakin di depan. Santukan kejegegan ipun ni ngukup desa. Kemikani manis. Asing ucapan ipun ni nganyudang manah. Kadi sekari nedeng mekar. Mi maimpugan. Seger buger. Dados ipun nyabran dina uli semengan ngantos wengi warung punika setata rame antuk anak lanang-lanang. Trune wiaden tua. Tetujon nyani wantah nganggurin niluh mani. Mekejang pada ngedengang kesugihan ipun ni. Ngedengang sepeda motor muah sanitiosan. Mederet Honda ni, Yamaha ni, Suzuki ni, muah Vespa ring arep warung luh mani. Mekudang-kudang surat lamaran kaden sampun trimo ipun. Daging nyani nenten tios. Wantah ngelemesin niluh mani pacang kanggen kurenan. Nanging ke, loh mani mati lesan pesan ring awak ipun lacur. Ingat ipun ring medrebe pianak upuh. Cutet manah ipun, jagi ngeyasain pianak ipun ni nyantos kelih. Kenoh manusia nenten jenanin langgeng. Napi malih anak loh. Sewai-wai manah ipun ni nak bisa meseh. Puni ketaler loh mani. Santukan akeh pisan anak kisane ngode. Silih tunggil nyani igede parte. Igede parte napi igede astrawan niki sane sampun bergabung pianak titiang saking Busung Biu nggih. Igede parte nyabran dina rauh nganggur merike. Ipun sampun ngalah somah. Nanging lacur. Sampun 5 tiban ipun mengkurenan. Masih kayang mangkin durung medrebe pianak. Ipun sampun kasup sugih. Sawah nyani mekudang-kudang hektar linggah nyani. Sani mangkin, ipun wangun selip ring arep umah ipun ni. Umah ipun ni mepakan genah ipun ni ring umah luh maniki daweg kari bajang. Ngeraos ipun duek pesan. Asing ucapan ni lengut. Napi malih anak luh. Anak muani rasane nak lelor miragi. Sani mangkin sampun wengi. Sawetara pukul 7. Igede parte ngojok rauh nganggur ke warung niluh mani. Halo, selamat malam lo jegeng. Selamat malam, beli bagus. Apa kabar lo? Patuh buka ibi sanje beli. Sing ada perubahan. Aduh, jok melit gadi beli ini nak sebuah rahang patuh. Nak gaya gati mulai iluh nih. Aduh, jek yang subuh mau payas kene, jek cara dedari uli swarga. Aduh, suut malu ngugol tiang beli gede. Mayang malu dininah, tiang jagi ngaturang canang. Memang nih, rainan apa jani loh? Nak sing jerainan beli. Mulai tiang sebilang peteng, serta tengah turang canang lunas keselamatan ring ide betari. Loh mani pesu nampo bokoran bak medaging canang. Gede parte nyantos sering warung, sareng anake sanitiosan. Nenten lepas-lepas matan ipun ring niluh mani. Tindakan muah tayungani, lemuh megelohan, nganyundang manah. Pekrimi ipun pedidian. Aduh, Dewa Ratu. Ya namun nih teh jaga ke anak lu. Nak deket ke swarga, aduh bakal sing kecewa. Dewa Ratu betara dumada jeyenyak mekurenan teken tiang. Sedaipun ngerimi asa punika, manah nyanyiin rawang doh pisan. Tangkejut ipun miragi suara nyanyi luh mani.
Porahang beli pedidi cara anak budoh. Ngerimi cara munyen ti bangbung di tiang. Seng loh. Beli nak angen pesan tekian goban lohi. Nak kalah ratus rikit uli siamnya loh. Meh beli. Dah aja beli besangat ngajem anake buke tiang beli. Dah bas tegeh beli nunjuk tiang. Dilabuhi apang tusing babak belur. Beli nak ngorahangane beneh nih loh. Saja nih beli buduh tekian loh. Bedikan ngajem, bedikan beli nak sing ada pes cenik nih tiang. Wong ini sampun wayahang. Warung ipuni sampun sepi. Kantun ipun manten sareng kalih. Negak mepaukan. Gede parte ngancan galak sesolahin puni. Ngancan gudep liman ipuni. Sambil ngusap-ngusapang mbok nyani. Ipun ngomong sade bamban. Loh. Cutet nih beli ngideh keputusan lo hejani. Suba 3 bulan makelone beli melali maing ngalih anak buka lo. Dah dituara merupa apa? Nak mulane lo demen sajan ngai beli sengsara. Padahal anake beli lo. Bang anake beli raos abuku de ende pangakini. Buka sambuke di tengah segarane agung, mailah-ilahang panting ombak. Tusing karuan-karuan. Sadia pesan kenah beline, yen loh nyak ngidepang munyen beline. Loh bakal ideh beli, angon beli somah. Ken. Dah anake nengil, cara bedogol. Bang anake beli raos abdi. Bebelan rasane nih loh manik. Miragi baos igede parteni. Sujati ni, manah ipuni sampun numplek pisan ring igede parte. Nangingke, wenten sanik kemadang ipun. Santukan ipun sampun medrebe somah. Lek manah ipuni ngerebut kurenan anak. Niki menghindari disebut sebagai pelakor. Beli gede. Yen buat ento. Uli mare beli mai suba kena banti yang mace. Legan beli ni terima tiang. Nanging yen pacang mekurenan sing side antuk tiang nagingi. Sangkal keto apa mekrana? Ban beli suba ngelah somah? Wire hada iputu piana adini. Ento ane nyantulang kena adini. Kaden beli suba melit ngorahang teken adi. Kurenan beli ni suba setuju teken adi. Iya anak bekung. Tuara nyidang ngelah piana. Buen iya ane sangat nesak beli. Apang de kone beli nyesel di manipuani. Buat piana adini iputu. Ada di sang saya. Beli sanggup nyokolahang iya nganti setegah-tegahnya nih. Buen abese adi. Ingetang gunan hidupe. Percuma adi hidup yang sing bisa ngisap madon liangi. Buen pidan adi buen man ngulurin liang. Yang sing jani di enune bajang. Merasa kelilih ipun loh manik miragi baos asa pemiket. Kepinah-pinah anto ipun sayu wakti patut sami saenune mau urip irage ngelurin liang. Kadi layangane poleh angin aris. Nerawang kena ipune ngancan ngedohang ngungsi langite biru. Lali ring sikian ipune lacur. Lali ring piana ipune. Sampun kesusupan antuk raos manis. Keayun-ayun nang ring taman sekari sanebak antuk kesukan. Maka kalih lali ring awak. Melayar ring segara maduni. Kegulung-gulung antuk ombak sang yang semari. Rasa-rasane nenten-wenten anak tiosan ring gumini.
sensor adegan dewasa. Adi, dong tuk-tugang tresnan Adi nih teken beli. Tulungin beli lare Adi. I depang jeragan Adi nih ngancit ukudan beli nih uling tawah candra di mukani. Kini ya magending malui gede parte. Misi sensor kedek, harus disensor. Magending kedek dumun i gede parte, mangde loh mani lelor kenten ye. Senyumanmu dadi semangat beli, cintamu jadi candu di tak beli, jujur beli merasa nyaman. Gitu koni igde parte magending mesaut lantasian di loh manik. Beli gede. Angon beli gene nyaratang anak buket tiang. Beloge ngonyang sejawaning nelahang dogen nyen beli. Beh, nih mare ye. Ada jadi lionan gaya. Cutet nih adi. Sanggup teh nampi beli ngangon kurenan. Kengken kerasa banadi. Nah sare sobat itu beli. Tiang tusing bisa ngorahang apa-apa. Ketu ya bawas beli ni kudiang tiang makelit. Saat make anak ibu kebeli cara ngejuk be di paneni. Sekadi anak menang lotri 6 juta. Egar manahnya nih igede parte miragi bawas nih loh maniki. Sampun eman antuk ipun ngemanahang. Artin ipun lamaran ipuni sampun ketampi. Kini loh. Apa men buen lantang. Cutet nih. Buen mani petang pukul sia. Beli lakar ngalih adi mai. Apang loh tragio nyen ngantosang beli. Nih loh mani nenten mesaur. Yen pinake ring peyudan. Ipun sampun kalah. Niki Gus Darmo Putra, pidan niki menang ring peyudan ngalahang anak loh. Aduh, lumayan niki panjang cerpen nih, tiang harus nafas, mangdet dan gegeson. Lanturang tiang. Benjang nih semeng, mabiutan ortini. Truna-truna nih magonjakan ring pejengkongan ngerembugang indik hubungan loh manike sareng igede parte. Nak lamun suba anak sugih. Ajahan keles bana anak lo. Gitu pekrimi ipuni sami sambilange ngecil ayam. Jani suba gantin bingini pungkat. Aduh, jaaget pisan Pak Gede Parte. Man soma jegek buena sugih. Aduh mau punduh haget itu. Mesaur anilianan. Pokok nih, buka barangnya enu di toko. Tonden karuan iya ngelahang. Wireh nak konen juang. Kena anak loh bisa meseh say-say. Yen sing mula jatuh karman. Yen sing mula peganti. Yen sing mula utangnya ditu. Joh pare iya bakal anggone kurenan. Yen mula lacure mau punya. Hubungannya ane rapet. Bisa uwo. Anaki ane subuh mekurenan. Bisa palas. Nutur malih sanilianan. Nah cai nak mula lionan tutur. Lengar tanda cai ini amah tutur kan. Tuh makrana kayang cai. Kayang jani sing ngalah kurenan. Nih cara Dharma Putra kayang jani sing ngalah kurenan. Bas belik. Lebihan pilih. Mekalukan waktu ortini ring margi-margi. Loh mani anak mula tebel kupingnyane. Nenten nanin ipun ngerungu orte anak sani kangin kau. Seleg ipun madolan ring warung. Santukan janjin ipuni sampun pasti ring igede parte.
Iri ke raris ipun matur ring matuan nyani maka kalih. Meme bapa aja kedua. Titiang nunasi nampura pisan. Wireh belok tiangi bes keliwat. Sigok tiangi ngonyang. Yen apa aningang kebang matan tiangi. Buin nyanan peteng. Tiang jagi ninggalin bapa ajak meme muah iputu. Wireh sampun pas pisan janjin titiangi ngajak beli gede parte. Danyen bapa pedih teken tiang. Runguang cucun bapa ni jumah apang melah. Dije je tiang ngoyong. Uli itu nyen bapa muah iputu tresnain tiang. Uli ditu ban tiang ngeyasain bapa. Pagideh tiang. Danyen bapa met mapianak teken ukudan tiang. Ya diapen tiang tusing nu dini ngajak bapa. Wus punika raris ipun ngeling siksigan. Matuan nyane kapiolasan pisan ring ipun tumuli mesaur alus. Ada teh cening ngeling lu. Bapa tusing je pedih. Wireh bapa subetahen mawak bajang. Bapa suksma pisan teken lu. Wireh subo olas nunggu anake buka bapa muah memen ceningi dini. Yen lenan teken ilu. Meh subo pidan bapa kalina. Nah, yen subo mula kembang kena ceningi. Mejalan subo. Nanging yen dadi pungelin bapa. Antosang malu pang iputu kelih. Dening cening subo mejanji. Kudiang bapa. Sing nyidang cening metempo malu. Sapuna piang tiang menmi pe. Kadukang sampun sanggupin tiang. Yen tiang elongin janji. Tong jagigis pengupeti ring sani pacang terima tiang. Nah yen keto je. Lautang subo rencanan ceningi. Nanging ada nyen cening ensap teken ukudan bapa teken memen ceningi. Ingetang pianak ceningi iputu. Da nyen cening nalap megedi. Apang tahu masih bapa nyen. Gainang masih ragan ceningi tongos. Loh mani sampun tragia nyantosang pengerauh igede parteni. Sampun mepayas akan. Jagegi ngonyang pinake dedari wau turun saking swarga loke. Pukul sia kirang 5 menit. Malih 5 menit kewanten. Sah sampun ipun dados somah igede parteni. Usan kejulukang janda kembang. Tindakan ipune paling. Merawat-rawat ring mate, indik liangi sani pacang isap ipun sareng kalih. Sedek manah ipunin rawang doh pisan, kagiat ipun miragi matuan nyani loh jerit-jerit. Ketulung-tulung. Tulung, mi dewa ratu, kengken nih cucu tiangi. Ngencol ipun melaib nyagjak. Kepanggih raris matuan nyani loh muani ngurut-ngurut pianak nyani iputu sastre. Awak nyani panes bare, nenten eling ring raga. Sawetara wenten petang dasa siki derajat Celcius. Pisagan-pisagan nyani akeh sani rauh nulungin. Wenten sani nyimbuh, wenten sani ngurut-ngurut bahan minyak angin muah reumason. Maka sami nenten mersidayang. Melahan kompres dogen ban espe. Kebenengan di warung nu ada sisan es etebe. Pajar ipun niluh mani. Tumuli melaip ke warung ngambil es. Sesampuni ke kompres. Side raris panak awak anak alit turun. Sawetara dasa menit. Eling anaki alit malih ring raga. Kepanggih memen nyani ngurut-ngurut. Raris ipun ngeling sengu-sengu sinami mesesambatan. Me.
Mimi, dekalen tiang mi. Mekebios yeh panon loh manike miragi eling pianak nyani. Tumuli ipun mesaur sambil ange ipun ngurut-ngurut batis pianak nyani. Suwut ngelingning, suwut. Mimi sing jengalin anak ibu kecening. Nyak rasane manah ipuni. Lebih-lebih yen ipun eling ring janjen ipuni sampun puput ring igede parte. Tengkejut pisan manah ipuni ngatonang santukan igede parte taler sampun wenten irike. Bag biing mekudas-kudas panjusang peluh. Pisagan-pisagan ipuni mekejang bengong mebalih. Menkengken ipu tuluh metaken ipun ngicalang kebil bilang manah nyani. Awak ni panas beli. Iya man engsap teken awak sawetare dasemeni. Nenanging mangkin sampun inget malih. Turing panas nyani sampun taler ngigisang. Yen gitu loh. Melahang periksang dogen buin mani ke dokter. Beli jengatah nyen. Jani wireh nu peteng. Tegarang bang malu iya pil. Hinggih beli. Becikan benjang pacang rembugang titiang malih ngajak ibape. Rencanan ipune jagi memargi nganten wengini punike uang di sepisan santukan bencanane sanitong dadi antuk kelidang. Niloh mani maka lemah ngejengin iputus sastra irike. Niloh mani bimbang ring manah. Ingat ipun ring eling pianaknya ni itu nih. Mimi, dekalina tiang mi, dekalina, Mimi, dekalina tiang mi. Kadi penimbangane yuakti, malih batan ring pianak, malih batan ring igede parte manah ipuni, bingung pisan ipun. Tengkejut malih ipun ten sinipi, rasa-rasa wenten suara ngawang-ngawang kepiragi. Sekadi suaran somah ipuni sani sampun padem. Adi, ingetang nyen anake buka beli metanem dini di tengah pasihe. Melahang resnain pianak beline iputu. Lami ipun engsek ring manah. Eling malih ipun ring sesumpahnya ni dumut. Dawagi wau nganten. Sumpah pacang tresne terus mesomah kayang kewekas. Sesampune ipun nimbangin antuk manah sani rene. Irike raris ipun mutusang jagi nolak lamarane igede parte. Tumuli ipun ngambil kertas muah pulpen pacang kanggen nyurat surat sani prayekatur ring igede parte. Denpasar 15 Maret siu 1975. Beli gede parte. Pinirin titiang nuna sinampura pisan peng banget beli. Santukan titiang nenten meresidayang nagingin janjin tiang iring beli. Beli taler sampung uning ring bencana sani nepen pianak titiang. Wirasa punike sani mangkin titiang nunas mangda beli ledang nyabut janjin titiangi punike. Anggap nenten wenten. Sampun nang beli duke ring titiang. Dening titiang sampun mutusang pacak resnain pianak titiang. Sani anggen titiang penegulan manah. Buat legan beli ring titiang muah ring pianak titiang iputu. Titiang matur semua. Beli gede. Sani mangkin wau titiang eling ring awak. Napi kaden sani ngengkeban matan titiangi. Kanti titiang sanggup mesomah teken beli. Memadu ngajai emok kuren beline. Wau kemana antuk titiang. Kengken sakit keneh i emok maduang beli. Ya diastun ke iya sing hidang lah pianak. Sayu wakti beli pianak punika penting pisan.
Dening ipun sane pacang nyelidi iraga manipuani yang subutuang. Nika timawi nanti tiang ngambil keputusan sekali mungkin. Yen saja beli syarat teken pianak pirengang atur titiangi. Da beli sebat, da beli putus asa. Seken ke kayun belini, yen jati buka keto, rerehang ragan belini ubat aja ke dadul. Kemel aku ke Denpasar, dije kayun belini, ring dokter pemerintah, ring partikelir sani kayun belini. Cutet nejani, kumini sube maju. Dumada je bapak dokter sida nulungin beli. Inggih, wanta amunike wanten atur titiangi. Pemekas ipun nyabut janjen titiangi ring beli. Mogi-mogi ide sang yang widiwase ngicenin beli keturunan. Malih apisan titiang lunas ampura beli. Titiang loh mani. Kadi bogolan lepas saking bui manah ipuni riusan nulis surat punika. Malih aja bos, surat punika jagi papetan ipun ring anak metumbasan. Sani mapisage ring igede parte. Sani sanggup nyingidang rahasian ipuni. Pukul tengah 3 nyanjang. Ring kamari, kepanggih pianak ipuni sirep lep-lep tan mekrisikan. Rene pisan. Loh mani mekenyong manis. Ngaksi tumoli mabaos sering manah. Aduh cening penggantungan kenah meme ini. Suaran radio ni muci alus pisan. Nyiarang pupuh Semarandane saking RRI Denpasar. Niloh mani metambah-tambah rene ring manah. Inggih sampun puput. Punike wau indek pitresnan imeme sareng pianak ipune. Duaning punike maka sami mangdani nenten-wenten sane wanen teken meme nggih. Mangda sami berbakti ring meme duaning meme sampun mobot iraga ngantos sia bulan raris lekadang iraga miara raga ngantos kelih. Niki sikit tembang minap saking titiang majeng ring semeton titiang sareng sami sane sayang ring ibunya nih utawi memenya nih. Kadi laksana angin tresnan memehken raga sing suwut lakarnya yangi. Ampura marengidang ngai sebatas makanyam dumugi lantang tua imeme kal sayangin meme anggon bukti tresnane susama sampun nyayangin tiang. Inggih suksema sane sampun bergabung kirang langkung titiang lunas sinampura menawi wenten titiang salah ucap rikala titiang ngewacen cerpen iwau sane memurde metegul tanpa tali. Suksema malih pisan aturang titiang dumugi je wabah COVID-19 puniki gelis-gelis metilar saking jagat druini mangde sami mewali baline santi baline trepti dumugi sareng sami kena rahayu rahajeng. Sinap titiang untuk para mesanti. Om santi 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 om suksema.